Good morning. Ngasigi card ki message hai petang yang minutes ko. Haidi card ahum sidagi ama khanbire ko card number 1 ne 2 ne 3 ne ko. Ado sidagi ngatang khanbiro ko haidi ai 1 khansira natraga 2 khansira natraga 3 khansira hai bodo ko. Ado si card ki message ki matung the timing haite hai petang share torake ko mo haidi ngasigi afaba timing hai tare. Ado ahamba card sing mina se 1 khanba mi ngegi hai tare ko. It's up to you and like it's up to you and haragadi nang hojik no ma khan ba leiragadi ko thaba inkhang gi oiro natraga hari thaba ama heta ko hari si se nang na toge haina khallagadi ko adum tobi bada akai ba kemta leite ko hari mi ma wari shage na khalase natraga thaba anoba ma hoge na khalase ai gi oiba hai tare ko aina kaino ma toge na hojik khalli bado it's up to you and haragadi sida haise ko nang na toge na toragadi akai ba kaishu leiroi ko haidi negative result lakani khotkani haiba kemta leiteba ko aduga number 2 se opportunity ena la ko opportunity se nangonda opportunity gumba lakpa gumba hai tare ko haidi afaba thabak ni khangde inkhang ni khangde haidi nangonda ama lakpa gumba maina ngasi se ko opportunity gumba phangba ma kanaba hai tare ko nangonda aduga ahum subagi sena recovery ena la ko recovery se recovery se ngasai health khatangi recovery khatang na taba health ki kaino leiba mi oiraga so ko haidi phaba adagi ngasai akhoi gi life the issues kumba ken akhoi gi life the issues problem hairasine ko haidi sugumba leiraga di adu da su phaba hai tare ko ado akhoi gi card ki message sina sida leire aduga ngasi se kaino mitno ngasi kaino akhoi gi Thursday di yellow machu ko yellow machu set piyo yellow machu lei gumba kat piyo ayu kumba da ko aduga haidi machu aina hana mamang da di half kram ne haidi amung ngarang na hana mo comment yaure ko haidi nungti gi machu matung ina hai bdo ai hana ama share to gum happy playlist ta chang yeng biyo ko ado ngasi gi oina di yellow machu ko haidi Thursday si di yellow gumba set pi ba hai tar ko lu bi ga no ko yara ga de aduga afaba timing se ayu ki di lang thok kare ko ayuk se thengam ne video post tor ko da ina haidi hair ga su kana ro haji na som da laga da matam je hoji ki oina di matam se phaba oide ko ado pung 13 ga minute 13 da gi na pung 13 ga minute 13 ko ayuk kya aduga nundhin gi pung 2 ga minute 13 sai phawo phai ko aduga amuk ahum ga minute 59 da gi na 5 ga minute 13 phawba ama le nate 5 ga minute 13 phawba ama le no ko haidi akhoi gi evening se ko ado nungdang gi da haida na haidi amuka so dum ngasai gi 3:58 se ga ngasai gi ahum ga minute 59 si da gi na ne ko taruk ga minute 59 phawba phai ko ahum ga minute 59 si da gi na taruk ga minute 59 phawba ado ahing pung 13 matung de akhoi na thabuk chakadaba leitam ne na si makha di haira aroi ko haidi akhoi na haji kaino to gadaba dang akhoi na chathok chasin adagi mingol da call to bani khangde aina aigi thabaki call to matam su sigi pungfam si yenga to ba yai ba mingon da aina kaino haining ba gumba leina ko hadi sigi tangkak si yenga aina mail mak da thadoi ne na khalase ba ko haidi aina job apply to bagi natraga aigi oiba hai tare ko sugum bagi timing se haipetang check toroga thabiyo ko haidi email thaba phone to ba chathok ba yum dagi sugum basi da haidi chatpa khatang gi timing na te basi aina kaino ma tawge en haraga di ko adu sinaga da timing hai tare ko dus da leire ngasigi message se thank you